Inggih, susuh puniki manjing ring semeton yang sama sami sane sampun bergabung ring live Facebook puniki. Ring rainan mangkin tiga Kudu Bayu di Pradipa, mahasiswa Prodi Sastra Agama lan Pendidikan Mas Bali, Stan Negeri Puteran Singaraja, Jagi Goacen Cerpen, Sane Mamude, Will You Marry Sane kakawian atau Ikomang Alit Julia. Inggih semua puniki panjang ring para semeton di tiang serang sami sani sampun bergabung ring live iriki. Ini motor susul banget puniki. Ini susul puniki majaring Kadek Arya Darsana puniki lagaskan nggih susul Arya puniki tiang kali wajen cerpen puniki kekawian antut Ikomang Alit Juliarda. Susul puniki polisna mantap luar biasa. Susul puniki Giring puniki semetang sarang sami melestarikan budaya adat Bali puniki mangga dinten nggih. Giring sarang-sarang lajeng. Inggih yang sarang sami mangga dinten suwi puniki mirengang dijanggut maca serpen puniki nggih maca serpen sani mangkin puniki didian kekawitin. Will You Marry Me? Kekawian Ikomang Alit Juliarda. Tiang dusing nawang, apa ane makade tangkah tiangi duk-duk, ketak-ketuk, sabilang pak ngajail. Paninggalan ipuni kadirasa nyuluksuk, matelanan ngalislah, apa ngidayang, titiang macelap ke atin iluh. Kenyemane dayuh, dusing tain tepuk tiang merasa sebat. Muane galang, walianin sang surya nyinarin pertiwi. Sahananing sekar miep mau mangulup, ngebekin atin tiangi merasa soleh teken rasanya. Sasukat yang ada nini nimpalin ilo, tiang merasa pal pesan. Tiang merasa subuh mekelo makan dan ngajak ipun masih gitu. Sebet kena hilang. Muane ani layu, rem-rem ane jani subuh nyansan ngalungan. Ipun dusing buin bengang-bengong, sambilang wai ngambar. Gegambaran ani warni-warni, dusing cara ibidan, dua selem putih.
Tinggalin jaga gambaran tiang. Ane gegain ti tiang ilo. Bunga mawar mewarna bara ngarap kaki sang ban ilo. Letakang tiang guen gambar iluhi. Limane calo pesan milian warna. 2 nyampuhang warna. Nyen anak lo ane ngaba bunga mawar ento beli. Ipun tuah makenyem paninggalan ane polos ento letakang muan tiang. Tiang kipak-kipak nyaru-nyaru. Kabil bel toliha buka gitu. Tusing tain nepukin tiang. Tusing ngambar. Yen subuh pragat bin manis semangan pejangan di mejan tiangi. Tinggalin tiang gegambaran makejang. Makejang gegambaran anak lo mabok lantang. Ada ani mempais agung tuan uling langiti cara dedari tedun masih yamring pakoyaman. Ada animasi ane negak sambilan makenyem. Ane sagar resepan tiang. 2 anak lo ngangon baju saru putih. Jegeg pisan. Kewale yen buen trek takang makejang patuk muane. Buen tiang nyekenang muane anilo ento. Mesip cara tiang. Saju cara tiang. Negak di tiang pedaduan. Langit itu subuh kebus. Cara dugas tengayan. Embontis ngai kenah tiangi milutis. Dadinya mesib anak lo ento ane ada di gegambaran di tiangi. Lantas mesaut tiang ngentungan kenyam. Muane ane jika puniki raja pela ento nyansang enang kenah tiangi. Sabilang toleh tiang ipun bareng maki pekan mapaliatan. Duke sandar tatet romanse ragan ti tiangi. Bayune ingoh pusing karuan. Takunin tiang timpalit unduke ento. Ken sujati nene. Bukomang makenyam sambilang itak ngetik di laptop. Ibu demen ninggalin gede sana. Ane jani bandingannya tekan ane cara bidan. Bidan gaganya tuah mendep logen. Subuh cara togong. Medar kan awaknya nyansang meragam. Di penepero. Gitu masih tusing tanya ngambar cara jani. Kewale sasukat iluh putu teko. Toleh ibu nyansan ngalungang kahanan igede susanan ini. Madar subanyak segen. Mane subah kati mulut. Ani sangat mabuat tuah dipunya gue menggambar. Nah, komang latarang unduk gede susan. Kulian tiang bu komang. Tiangnya kenang. Bu komang manggutan cihne seken kulian tiang. Mirip bas kaliwat sebat gede susana pidan emang nganten ngajak nak lu ani demen ini. Nanging kamulan sube itu doh yang widi. Tunangane ngalen mati tabrak ke teken anak. Kulian entu gede susana carjan. Kulian entu makejang tusing ada ning rumuang. Bu komang bu ini wahin. Tiang tusing resepang raos bu komangi. Merasa teken dewek tiangi subet 3 bulan
nimpalin gede susana. Subet sepantasnya tiang nawang. Jag-jagin tiang. Gede susana aneh anu negak di beten pinyan kayu nih. Di malun ruang nakulan. Beliang tiang ipun es krim. Tiang masih beli. Bang tiang es ipunnya nampi. Kewal tilah nundap. Itah ipun nyiapin es krim coklatian. Di subane telah jemah ke plastik wadah es krim untuk tang. Tiang nyansan percaya teken raos bukomangi. Ipun sube nyansar segar. Nada sare jemah ke 5 ditiangi. Jerijin manis ditiangi saluke di bungkung aji padang. Seken ipun letakang muan tiangi. Tiang masih apa kaden kena tiangi. Tiang dusing nawang. Ane tiang tawang tuah apesik. Tiang demen bange bungkung. Bungkung padangan tuh. Tiang bahagia nampi bungkung saudaranya itu. Tiang ke demen ngajak gede susan. Tunggu tiang bisa demen. Yen saja tiang demen. Kalau kemudian tiang kerasa nih aten tiangi yen mani puan gede susan itu sing yen saja tiang demen. Kalau tiang wayang sumarke ane suba saya agel karjuan tiang. Mal kuda-kuda petapang ngainang kena tiang sing karuan. Tiang dising dah gobok. Tiang ada kena ngajak gede susan. Kewale tiang hidang lakar kuhang rasa ini yang gede susan itu begini. Sujatine tiang pusing banget demen ngajak. Ya dia tuh nama pun sudah disayang dengan tiang. Ipun sekenemen ngajak tiang. Semangan tiang nampi kegambaran lemut pesan di dua meja tiang. Di dua kegambaran ada tulisan direct cek geling ya peninggalan di tiang. Kena hampau pula. Tiang mulai mau saheng sapang kejang. Ada di Arab tiangi. Mau saheng jalan di jalan aneh tepukin tiang jani. Tiang mau saheng nyelegang kena di tiangi. Minap Niki kegodaan hidup. Kegodaan tak ngale mesanding alaki rabi. Atau segala itu ke anaknya pada rame di rumah tiangi. Gitu masih pisaga gitu masih saling ngalih tongos enggak ani melah. Keluarga ani mekejang subut pada tegel. Tiang anu di tengah kamar. Intip tiang kuli jendela ni. Di bali dangin sebelum masih lep dinding tur ngawitin berosan akan hilang dewek tiang. Kena tiangnya setapet nganggul gulin bahan kenyamanan saya ingin disusan. Muane aneh bagus entu teke rikala tiang lakar idih teken wayan semua. Bungkung padangnya salukin di tiang ngetel ya peninggalan di tiangnya deres. Mapulis pipin di tiang ngai kepanjang dan luntur. Kang payasi ani konden mulih nyajagin dewek titiangi laut musab-musab ya peninggalan titiangi.
Man piangi ani kepayasan akide saja peninggalan ingat tekan kegambarannya di gede susana. Ingat tekan tulisan ani di duren gambaran itu. Dia ngaukin orang pesu tekan paman piangi ani tadi jujur ros ngangganin keluarga. Dia ngausaha ngedenang bayun tipiangi ya diastun ngenah bengul ya peninggalan mantan tipiangi. Tegak tipiang di Bali Banjari dangin prajuru adat desa kalih dinas saking desa tipiangi. Gitu masih meme bape paman-paman tiangi bareng megah hidup tulih tipiang di wayan sumber. Tiang jusing ngerasa yang apa-apa sejabanin tua muane gede susana ane merawat di tiang. Mirip ibu dengan pesang sapat tekan di tiang. Takunin di tiang deken mendesani saja pedusing tiang resna ngajak iwayan sumerte. Tiang pusing nawang apun ani mesti orang tiang. Ani tawang kena tiang ijani suga mencarang. Saget kedenang kena tiang tekan gede susana. Tiang mendep. Bendesane buin metakon. Tiang ling. Mekejang kamu ini saling narke, saling takunin. Dot nawang aku ani mekadet yang ling, tur tusing nyautin petakon bendesan ini. Cawis, tak kena itu bendesan lu. Cawis lu, cawis. Paman di tiang ini. Tiang lu mendep. Kena tiangi uyang. Tiang tusing hidayang sapang. Tiang tusing hidayang ninggalin anak muani ani demen tiang. Tiang ngajujuk tur melai. Tiang tusing hidayang ngenahang pawiwan. Tiang tusing nyak ngenahang kengken lek keluarga tiangi ulian solah di tiangi. Ani tadi kenahang di tiang. Dua gede susana anengan tiang di tiang jani ring ruangan akulah beden punyan Singapura anggon di tiang terus tiang percaya ipun lakar segar sawireh tiang ngerasane ipun sayu akti mau sahu lakar nyigerang raga. Gambaran anak lo muani mesanding walau yaning semara ratih ngiringan pejalan di tiang menuju rumah sakit jiwa. Yeh peninggalan dan mereren-reren gulung ingat teken gambaran tulisannya. Will you marry me? Kacang update 15 September 2015. Inggih puniki majari semeton di salah sami sane sampun biar sayang tijang live link Facebook puniki jaman susu banget puniki.
ini wenten komentar saking semoga yang Gabriel artikel udah gitu asaran tawang gitu. Niki saran komentar semoga yang udah Niki udah hadiah saking sireng gitu. Aing sesungguhnya puniki majari semetan yang sareng sami. Kade Arya Darsana tawang ane menggantung di pintu pagar itu. Suara dalmu jog gas terus, gas. Kireng sarang-sarang puniki melajen dewek puniki dijang karim lajah yang ngenten kirang langkung di Jalan Segala Sinapura majari semetan yang sareng sami. Dumugi iraga sarang sami bersedaya melestarikan bahasa, aksara dan yang kudu bayu di Praipa pamit undur diri yang ngeten kirang yang nasgan Rene Sinapura untuk para Mas Santi Om Santi 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 Susuma.